بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Taqdirimizni ушул күндөр жараткан Аллах Таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан кийин урматтуу мусулман бир туугандарым, ага-инилерим, аталар, барыңыздарга Аллах Табарак ва Тааланын эң ыйык жума күнү болгон, Хаджил Масакин мискиндердин ажы болгон ыйык жума күнүңүздөр менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жараткан Аллах Табарак ва Таала жумага коюп келген ар бир кадамыңыздарга Аллах Таала миңдеген сооптор жазып, билип билбей кылган күнөөңөрдү кечирген болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүнкү жума баянын, жумадан алдыңкы сабакты башташтан мурда сиздерден сураныч бир жараткан Аллах Тааланы эскерип, зикир кылып, бир келиме келтирип, пайгамбарга бир жакшы салават айтсаңыздар, мен негизги темага киришип кетсем, биргеликте ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах. Ла илаха иллаллах ахлу биха вахди. Ла илаха иллаллах келимеси менен кээде жалгыз отуруп Алланы зикир кылып эскерем, сиздерге да осуят кыларым. Кээде жалгыз отуруп Алланы зикир кылыңыздар ла илаха иллаллах келимеси менен. Ла илаха иллаллах югфару биха замби. Ла илаха иллаллах келимеси менен Аллах менин күнөөмдү кечирет. Бул келимени көп айтыңыздар, сиздердин да күнөөңүздү Аллах кечирсин. Ла илаха иллаллах уфни биха умри. Ла илаха иллаллах келимесин жеткизүү үчүн ушул келиме менен өмүрүмдү өткөзүүгө ниет кылам. Сиздер да ниет кылыңыздар, ушул келиме менен өмүрүңүз өтсүн. Ла илаха иллаллах адхулу биха кабри. Ла илаха иллаллах келимеси менен күнүм бүткөн кезде мүрзөгө ушул келиме менен кирүүдү үмүт кылам. Бул келимени көп айтыңыздар, мүрзөгө ушул келиме менен кирүүдү Аллах насип этсин. Ла илаха иллаллах алқа биха рабби. Ла илаха иллаллах келимеси менен жараткан Аллах Таалага жолугууду үмүт кылам. Бул келимени сиздер да көп айтыңыздар, жаратканга жолукканда ушул келиме менен жолугууду Аллах баарыбызга насип этсин. Урматтуу мусулман бир тууган, негизги темага кирүүдөн мурда ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах келимеси, ла илаха илля Аллаху Мухаммадун Расул Аллах 7 сөздөн турган бир сүйлөм. Дозоктун да эшиги 7 болот экен. Бул келимени айткан сайын дозоктун 7 эшиги бекилет дейт. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах 24 тамгадан турат. Күнүбүздө 24 саатыбыз бар. Бул келиме айтылган сайын 24 саатта билип билбей калган күнөөлөрүбүзгө кафарат болот. Урматтуу мусулман бир тууганым, темага кирүүдөн мурда жанагы келишкендей пайгамбарга бир салават саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мен салла алейхи салатан саллаллаху биха алейхи ашран. Ким мага бир салават айтса, Аллах Таала ал адамга 10 жолу алкыш салам айтат дейт. Ва мен салла ашарран, пайгамбар айтат, ким мага 10 жолу салават айтса, саллаллаху алейхи биха миатан, ал адамга Аллах Таала 1000 жолу салам алкыш айтат дейт. Ва мен салла алейхи миатан, ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга 100 жолу салават айтса, Аллахумма салли аля Мухаммад деп, Аллах Таала ал адамга 1000 жолу кайтарат экен. Ал эми күнүгө тилинде пайгамбарга 1000 жолу салават айтып күнүн өткөзгөн бенде кыяматта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен мүрүнө мүрү тийип бейишке бирге кирет дейт. Салаватты унутпаңыздар, бир саллаллаху алейхи ва саллам. Аллахумма аринал хакка хакка фарзуqna иттибаа ва аринал батила батилан варзуqna ijtinaba. Аллахым биздин баарыбызга ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүү насип эткин. Аллахым арам жолдо арам көрсөтүп, батылды туура эмес көрсөтүп, туура эмес жолдон алыс болуп жашооду баарыбызга насип эткин. Аллахумма инни аузу бика мин илмин ла янфа. Аллахым өзүңдөн жардам сураймын, мени сактагын пайдасыз илимден. Ва калбин ла яхша, сенден коркпогон жүрөктөн сактагын. Ва дуаин ла юсма, сен кабыл кылбаган дуадан мени сактагын. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүнкү темам иля кулли ман разия биллахи раббан ва бил ислами динан. Менин Раббым Аллах деген инсандарга. Раббыбыз ким? Раббым Аллах деген инсандарга арланат бүгүнкү тема. Ва бил ислами динан, диним ислам деген бенделерге, динибиз ислам. Ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллам набийя ва расула, пайгамбарым Мухаммад алейхиссалам деп, пайгамбарыбыз ким? Пайгамбарым Мухаммад деп разы болгон инсандарларга арналат бүгүнкү тема. Хассатан айрыкча илаллазина qasat qulubuhum fahiya kal hijara wa shadda qaswa. Айрыкча Раббым Аллах, пайгамбарым Мухаммад, диним ислам деп туруп,
жүректері таштан да қаттырақ қатып қалғандарға. Айрықша бүгінгі тема өлімді көріп тұрып, жақындарын өлгенін көріп тұрып, өліктерді ұзатып тұрып, ошол күнге даярдық көрбөгөндөргө. Бүгінгі тема дүниелерін қоздып, ақыреттерін бұзып, ақыретті ұнытқан инсандарға. Бүгінгі тема бардығы бұл күн, жашоо бір күн түгейт деп ишенет. Өлімдің бар екеніне, хақ екеніне ишеніп тұрып, бирок ошол жөнүндө ойлобостон жүргөн инсандарға. Мүрзөлөрдү зиярат кылып, жүрөктөрү бир титиреп мүрзөдөн коркпогон инсандарға. Жүрөктөрү өлүп, өлүмдөн коркпогон инсандарға арнаймын бүгүнкү темамды. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хадиси менен эскертем. Пайгамбар айтат: "Тазаккарул маут, фа иннал маута яти багтатан." Өлүмдү дайым эстегиле. Өлүм кокус келет. Өлүм кокус келет дейт. Эртең паланчы келет экен деп алдынан хабар келбейт экен. Ал-кабру имма равдатун мин риядил жанна ва имма хуфратун мин хуфарин нар. Ал эми өлүмдөн кийин мүрзө кебирлер үчүн бейиштин бакчалардан бир бакча, кебирлер үчүн дозоктун терең чуңкурундан бир чуңкур дейт. Ва ашхаду ан ла илаха иллаллах, күбөлүк берем Аллах жалгыз, Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссалам, ал сүйлөбөстөн мурда амал кылат эле. Илимди амал менен ишке ашырат эле. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлүмдү унутпагыла дейт. Өлүм келсе кокустан келет дейт. Ошондон бүгүнкү тема кээ-бир залымдарга, байлыгына, бийлигине, мансабына, башкасына ишенип, бирөөлөрдүн акын тепсеген, зулум кылган инсандарга мындай демекчимин. Эй залым, сен отурган кресло, же сен жеткен мансып, же сен жеткен байлык бирөөгө түбөлүк болсо сага жетпейт эле. Сенден мурда канчалар отуруп кетти. Сенден мурда канчалар пайдаланып кетти. Урматтуу мусулман бир тууган, жараткан Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ма раббука бизалламин лил абид." Силердин Раббыңар тарбия кылуучу жараткан Аллах бенделерине эч качан зулум кылбайт дейт. Аллах бендеге эч качан зулум кылбайт экен. Бенде өзүнө өзү зулум кылат. Инналлаха ла ядлиму мисқала зарра. Аллах бир кыпынча да зулум кылбайт экен. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааладан хадиси кудсини жеткизип, хадиси кудси мааниси Алладан, сөзү пайгамбардан. Аллах Таала мындай дейт: "Я ибади, о бенделерим, инни харрамту зулма ала нафси." Мен өзүмө зулум кылууду арам кылдым. Мен эч качан зулум кылмайбын. "Ва жаалту байнакум мухаррама фала тазаламу." О бенделерим, силерге да бирөөгө зулум кылууду арам кылдым. Бири-бириңе эч качан зулум кылба. Бириңдин акың бириң жебе, бириңдин жериңди бириң басып алба, бириңдин хакыңды бириң жебегин, бириңдин көз жашын бириң агызбагын дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, залым адам, бирөөдүн акын жеген, таразыдан алдаган, жерин басып алган, башка кылган залым Аллах Тааланын ийгилигинен алыс болот. Бакара сүрөсүндө Аллах Таала мындай дейт: "Валлаху ла яхдил кавмал залимин." Залым болгон коомго Аллах туура багыт бербейт дейт. Аллах бир Куранда айтат: "Иннаху ла юфлиху залимун." Алланын азабыдан залымдар эч кутулбайт. "Фабу'дан лил кавмил залимин." Алланын рахматыдан алыс болсун залым болгон кавымдар дейт. "Ала ла'натуллахи алал залимин." Көңүл бургула, Алланын наалаты, каргышы залымдарга болсун дейт. "Иттaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmil qiyamah." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам зулум кылуудан өзүңдү сактагын, зулум кылуудан корккун, зулумдун арты кыяматта караңгылык дейт. "Ла тазлиманна ва лау кунта муктадира." Кудретиң жетип турса да бирөөгө зулум кылбагын, бирөөдүн акын жебегин, бирөөдүн укугун тепсебегин. Сен зулумдук кылып, бирөөдүн акын алып, бирөөдүн жерин алып, бирөөдүн буюмун алып, жыргап келип укташың мүмкүн. Мазлум уктай албастан ыйлап чыгат. Мазлумдун дуасын уккан Аллах
eç kaçan uktavaydı deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Kullukum yedhulunel cennete illa men aba. Barınar o ümmetim beşike kiresinger deydi. Biroq silerin arаңarda maga baş iyibegender beşike kirбейт deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ya Resulullah sanen kim yüzü göröt? Saga kim baş iyibейт dese men alıp kelgen şariatка baş iyген, men körsetken jol menen жүрген insanlar beşike, menin jolumdan yüzü görüp baş iyibеген şariat menen jaşabaganlar beşike kire alбайт deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Hasan-ül Basri degen rahmetullahi aleyh avliyalardan bolgan bul kişi mınday deydi. Ma min yevmin yelşaqqu fajru illa ve yunadi. Her bir gün çıkkan kezde, bugün gün çıkıptır dep karayız. Biroq Hasan-ül Basri aytadi, gün çıkkan kezde Allah Taala tarabından hayırlı bolot dedi. Ya İbn Adem, ana halqun jadid. O adam balası men senin ömründen жаңы күнмün. Ve ala maluka şahid. Senin jasagan işine güvömün. Fagtanim minni. Menden faydalanıp kalgın. Fe inni la a'udu ila yevmil kıyama. Men kıyamatgacha kayra kelbeymin deydi. Dünyada bir çındık var. Al çındıkta hiç bir akıldı maga karşı çıka albayt. Meni menen talaşa albayt. Al çındık bugünümüz erten bolot. Ertengimiz hiç kaçan bugün bolboyt. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Oşonduktan menin bugünkü temam ötkön yıldan sabak alуу. Ötkön yıl degende жаңы yıl desem men 1437 yılda aytıp jutam. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Bugünkü nasihat aksakaldar üçün bolup jaşlarga tiyese jok dep oylobogula. Je bugünkü menin süйлөй turgan maselem bir gana jaşlarga aytılıp jatat, aksakaldar bizge tiyешеси jok eken debeňizdir. Bugünkü söz her bir Rabbim Allah, Peygamber Muhammed, dinim İslam degen menin bir tuğan mekendeşlerime, ulutaşlarıma, cerdeşlerime. Allah Kur'an'da mınday deydi. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma yu'ammaru min mu'ammarin ve la yanqusu min umri illa fi kitabin inne zalika alallahi yasir. Kimdin ömrü uzun bolot? 80'ge kiret, 90'ga kiret, kim 60'ga kiret. Ve la yanqusu min umri kimdin 40'ga kirbey kalat. Kim 30'ga kirbey ötüp ketet. Kim 15'ge kirbey kalat. Kim bir yaşar bolboy ötüp ketet. İlla fi kitabin. Bardık Allah'ın takdir kitabında yazılgan. İnne zalika alallahi yasir. Al Allah'a öte jеңil nerse. Kim kança ömürge kirerini, kança yaşar hiç kim bilbeyt. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Ölüm keyde oğurgan adamga kelet. Keyde den soğluğu çın kıçırap жүрgөнгө kelet. Ölüm keyde bayga kelet. Keyde kembagalga kelet. Ölüm keyde baylığı var bayga kelet. Keyde kembagalga kelet. Ölüm erkek je ırgaçı debeyt. Je bay kembagal debeyt. Je manın biyligi var, bunun biyligi jok debeyt. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, bir yıl ötkön bolsa, ömürübüzden bir yıl öttü, bir yıl mürzöge jakındadık. Yılыбызga dagı bir yıl koşuldu. 47'den 48'ge kirdik. 50'degiler 51'ge dagı mürzöge bir yıl jakın bardık. Allah Kur'an'da mınday, hadisi kudüs'te mınday deydi. Ya dünya men khadamani faqdimi. Ey dünya kim maga kızmat kılsa o dünya anın kızmatkeri bolgun deydi. Allah baylıkты dünyanı kolumuzga versin. Allah bergen baylık biylikti Allah'ın razı bolgon jolga işletip nasip etsin. Allah aytad, ey dünya kim maga kızmat kılsa sen anın kızmatkeri bolgun. Ve men khadamaka faqdimi. Sen kim saga kızmatker bolsa anı kızmatker kılıp algın deydi. Kebir adamlar dünya ömür boyu dünyanın kulu bolup ötüp ketedi. Allah'ın kulu bolbostan dünyanın kulu bolup kalat. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, oşonduktan dinimiz dünya baylık bolbo degen masele emes. Dünya bolsun, dünya kolubuzda bolsun. İmandın ordu bolgon jürökke kirip alбасын. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İmam Bayhaqi rivayet kılgan kitabında hadis mınday deydi. Acibtu li talibid dunya vel mautu yatlubu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tan kalamın dünyanın artından düşüp dünya izlegenge al bendenin arkasından ölüm anı izlep jüröt deydi. Tan kalamın dünyaga menen maşgul, dünya menen alek bolot, al adamdın artından ajal izlep jüröt. Ve acibtu li gafilin ve leyse bi mağfulin an. Tan kalamın jaşoodon maksatı emne ekenini bilbestен kapilette jüröt, gafil bolup jüröt.
Biroq malakil maut janaluvchi perişti andan gafil emes. Күнүгө kelip anın yüzüne 5 jolu qarap ketedi. Wa ajibtu li zahik mil'i famin ve la yedri radiya anhu am sukhit. Oğuzunu tolturup külgenge taң kalam deydi paygambar. Biroq katqırıp kület bilbeyt Allah andan razı mı je razı emespi. Allah senden razı mı razı emespi. Anı bilbesten kayda olsa oturup alıp katkırgan deydi. Urmatlı musulman bir tuğan Hasan el-Basri aytat mınday deydi. Köngül burun paygambarga bir salavat sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Miskinun eyyuhel insan mahtumul acel. Baykuş insan acalın keskin türde acalın yazılgan. Bir gün acalın yazılgan. Maktumul amel. Ümitin bolsa bilbeysin ümitine jetesin mi jetpeysin mi? Bala üyleyim, nevre toy kılam, çevre toy kılam, plandardık. Ol ümitine jetesin mi jetpeysin mi? Ol belgisiz. Masturul ilal. Oğrularыңды da bilbeysin. Seni kanday oğru kıyınçılık kütüp durganını bilbeysin. Tetekellemu bilahmin. Et bolgon til menen süyleysin. Ve tanzuru bişahmin. May bolgon köz menen körösün. Ve tesma'u bi azmin. Söğük bolgon kulak menen ugasın. Asiru ju'ak. Aç kalsan kul bolup kalasın. Bir ok attın. Açkalıktın kulusun. Sari'u şeb'a. Kişine cesen tezle toyup kalasın. Tu'zikel baqa. Kişine bir çirkeğe sakayıza verip koyut. Çirkeğe çıdavaysın. Ve tuntinukel arqa. Özünden çıkan terin sasıtıp koyut. Ve taktulukel şarqa. Bir jutum tamağın cesuğun tuğremes yerge ketse öldürüp koyut. Ve la temliku li nefsike nef'a. Özüne bir jakşılık da kıla albaysın, jamandık da kıla albaysın. Eğer sen oşondoy bolsoň, ne üçün tekebirlik kılasın? Allah'a rükû kıl, sajda kıl. Jaratkanга kulçuluk kıl deydi. Hurmatlı musulman bir tuğanım. Bir yılımız öttü. Ötken yılda amir marif kıldık mı? Biröwdü Allah yoluna çakırdık mı? Ötken yılda biröwdü atın öçkür araktan, nasbaydan, tamekiden, je tarazdan aldığan bir tuğremes işten tıyabildik mi? Ötken yılda Allah bergen baylığımızdan, den soğluğumuzdan Allah yoluna bir nesen işlettik mi? Kuday yolunda bir kayrımdılık kılaldık mı? Bir jolongdodik mı? Köprü saldık mı? Ata babamız oturguzup ketken daraktardı kıyıp otun kıldık. Orduna bir canlı köçet oturguzduk mu? Bir Musulman bir tuğanga, nevirenge, çevirenge bir kelimeni ürettin mi? Rabbin kim? Rabbim Allah. Paygambarın Muhammed, dinin İslam degen nerseni üretebildik mi? Balam oğuzunda emnim var, kelime-i şehadatım var. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resul. Bu usul nerseni ürettik mi ötken yılda? Hurmatlı Musulman bir tuğan, eğer ötken yılda uşulardı kılgan bolsoň, Allah Taala ömürüne bereke versin, anda külsöň jaraşat. Taqiyyuddin degen Hasan el-Basri bu kişinin lakabı Taqiyyuddin eken. Dindeki en takva insan eken. Hasan el-Basri dese, Taqiyyuddin mi dindeki takvadar mı degen eken. Taqiyyuddin bir gün bir dostu ölüm töşegünde jatsa, barыңыздар kasal ölüm töşegünde jatkanды көргөнсүzдөр. Taqiyyuddin ölüm töşegünde jatkan dostuna kirip mınday deydi. Keyfe araka ya Abdullah? Keyfe teclükel an? O Kudaydın kulu. Kudaydın kulu ahvalın kanday bana bir haber berçi deydi. Ölüm töşegünde jatkan dosum mınday deydi. Ya Taqiyyuddin, dindeki takva dosum deydi. Ara mevten acilen. Men kütböken şaşılıp gelgen ölümdü körüp duram deydi. Ölümdü kim kütöt? Hiç kim ölgünsü kelbeydi. Ölüm töşegünde jatkan alı kelbeydi de oyladım ede. Kokustan şaşılıp gelgen ölümdü körüp duram. Acilen ve la kudret ali. Al ölümden kutuluğa kudretim yok deydi. Kutulalabız mı? Ve kabran muhişen ve la mu'niseli. Ölümden keyin korkunçlu mürzeni körüp duram. Mürzege koşa bara turgan joldoşum yok deydi. Kim bir ömenen baraladı? Jakşı körgen ataňdyn janına da kirip jata albaysın. Tezirek koyup çıkıp ketmesin dep lahatqa dağı or kirpiç taşlardı koyuyorsun. Ve cenneten uzlifet ve la ameleli.
Andan keyin kozdolgon beyişti körüp turam, beyişke abara turgan amalım yok. Ve cahimen su'irat, janıp turgan dozoktu körüp turam. Ve la hilete li, andan kutuluğa aylam yok. Ve mizanen muallakan ve la hasenete li, adilet tarazasını körüp turam, oğa koya turgan soğuptorum yok. Ve sıraten mansuben ve la civaze li, tartılgan kıl köpürörünü körüp turam, atı alıp öte turgan bir hüccetim yok. Ve Rabben gafuran ve la hüccete li, keçirimdi Rabbim turat. Rabbime var ya Allah'ım, maga 60 yıl ömür verdin, 50 yıl ömür verdin, senin yolunda mononu kıldın, beni keçirgin dep ayta turgan bir hüccet amalım yok. Ah. Şaşılıp kütülbögen ölüm, korkunuştu mürze, canıp turgan dozok, jasalgan beyiş, adilet tarazası, tartılgan kıl köprü, keçirimdi Rabbim, meni siz hem ne dayardadık hem ne deybiz. Hurmatlı Müslüman bir toğan, ayyamuna hamsatun, günümüz 5 türge bölünüp eken. Günlerimiz kança eken? 5 gün bolat eken. Günümüz 5 gün. Atalar 5 gündük ömür deydi ko. 5 gün degeni yevmun mafqud ve huvellezî mada. Birincisi joğolgan gün eken. Joğolgan gün al kayra kelbeyt eken. Keçegi payşembe gününüz bugün kayra kelbeyt joğottunuz. Ve yevmin meşhud, güve bolgan gün. Ekinci günümüz bugün bizge güve bolgan, yaşap atkan bugünkü cuma günümüz eken. Ve huvellezî nahnu fih, hazır biz yaşap atkan günde ne deyt eken? Bizge güve bolgan gün deyt eken. Üçüncüsü ve yevmin mawrud ve huvel gaddellezî la ya'lemu. Maw'ud, vadalangan ertenki gün. Erten bar bu yok banı bilbeybiz. Ve yevmil maw'ud, maw'ud vadalangan Allah Taala'nın aslına bara turgan, ruh Rabbisine kötörüle turgan gün. Ve yevmin mamdud, tübelik uzun gün, al kıyametta je beyiş, je dozok. Oşa 5 günün bir ösü gana bizde var eken. Ötken gününüz ketti. Ertenki gününüz barasıbı barbaysıbı bilbeysiz. Bugünkü gününüzden paydalanıp kal. Keçe bir jede vaaz kılıp ayttım ile hurmatlı Müslüman bir toğan. Yok degende uşul cumada şu nerseni kulağınızga kulak surga kılıp tuyup alыңыз, жүрөгүңүzгө bekem tuyup alыңыз. Kıska angeme. Bu kıska angemeni ayt uğuş için bir peygamberga salavat. Birösü erteң namaz baştayımın, erteң tövbe kılam, erteң tarazdan aldagandı toktutam, erteң nasbayımды toktutam, erteңden başta barak içpeyim dep uktap durup ertesi turbay ölüp kaptır. Erteң debe. Hurmatlı Müslüman bir toğan, erte menen kiyip çıkkan kiyimingdi özüң çeçpey kalışың mümkün. Maşinenge minip, maşinengden özüң düşpey kalışың mümkün. Keç uktap erte menen turbay kalışың mümkün. Baldarına bir deniz alıp gelem dep pazarga çıkıp kelbey kalışың mümkün. Hurmatlı Müslüman bir toğan, taңы kıyamat bolgon küngö dayardan kala. Bir uktaysın, tursan anın taңы, ertengi şambı mes, bazar mes, al kıyamat. Hurmatlı Müslüman bir toğan, tün kança uzun bolbosun, tünden keyin taңdın jürüsü var. Kış kaçan kıçırap kış bolbosun, andan keyin жазı var. Ömürün kança uzun bolbosun, bir gün mürzege kirүү var. Ad-dünya sa'a, fec'alha ta'a. Bu dünya saatlardan turat. Oşol saatlardı taat ibadat menen ötközgün. Ve nefsu temma'a, a'udhel qana'a. Adamdın nefsi tama kılat, toyboyt, nefsinde kanaatga üret. Qaniyettүүлüge. Allah Kur'an'da mınday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Feiza ca'atis sakha, yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibatihi ve banihi likulli imri'in minhum yevme izin şe'nun yughni. Sadakallahul azim. Feiza ca'atis sakha. Kaçan kulaktardı tundurgan kıykırık surnay bolsa, al günü her bir adam ağasından kaçat, bir tuğandan. Soğup surap kalbasın dep. Enesiden kaçat. 9 ay kursağında kötörüp, 2 yıl emizip tarbiyalagan eneden kaçat. Belindeki küçün, kolundaki küçün, arnap sakalı, çaça ağarıp, çoğoy kutkan, tarbiya kılgan, üylegen atasıdan kaçat. Bir balışka baş koygan ömür yoldaşından kaçat.
özü tarbiyalap çekesinden öp çoğoytkon baldarıdan kaçat. Al күні әркім өзü menen alek. Kıyamatta ata balaga jardan berbeyt eken. Enesi balasıga jardan berbeyt. Balası enesini körgöndө kaçat, bir soğup surap kalabı dep. Hurmatlı musulman bir tuğan. Her bir insan özümçül, egoistik kim bolat. Nefsi men kutulsam, men beyişke kirsem aman bolsam dep. Hurmatlı musulman bir tuğan, bugün ölüm jönündө süylese, bir Darwin'din tarbiyasını alganlar, ateistik tarbiyasını algan insanlar, mürzöge kim barıp körüptür, uşul durumda yaşap kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kezinde de Valid ibn Mughira degen müşriklerden birisi kelip, çirigen söğüktü koluna alıp, kolu menen ezip, asmanga üyleyt da munday deyt. وَضَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهِ. Çirigen söğüktü misal keltirip, özünün jaralganını unuttu. قَالَ مَنْ يُحِلِ ظَامَ وَهْيَ رَمِيمٌ. Çirip kalgan söğüktü kim diriltet ey Muhammed deyt. Çirigen söğüktü üyle basmanga bunu kim diriltet deyt. Biroq özü emneden jaralganını unutup koydu. Kolu tiyse jiyirkene turgan sudan jaralganını unuttu. Allah Kur'an'da aytat. Kul yuhyihellezî enşâhu ve marra. Ey Muhammed aytkın, bu söğük jok eken kezide joktan bar kılgan Allah diriltet degin. Ve huve bi kulli halqin alim. Allah bardık jaralgan halktan bilүүчү danışman Allah. Hurmatlı musulman bir tuğan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün en jakın sahabası Umar'dın balası Abdullah'a bir gün mınday deydi. Abdullah'a aytkan nasihatın kulağınızga tüyüp alın. Abdullah'ın orduna özünüzü koyun. Peygamber Abdullah ibn Umar, Umar'dın balası Abdullah'a mınday deydi. Kun fid dünya ke enneke garib. Ey Abdullah, bul dünyada bir çoçun adam siyahtı bol. Çoçun begene bolgun. Biz keldik ketebiz. Ava abirüs sebil je jolowçu. Bugün leylekte erten kulundu da jolowçu siyahtı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Abdullah, bul dünyada bir sen çoçun adam siyahtı bolgun, je jolowçu siyahtı bolgun deydi. Bul söz dukkandan keyin Abdullah aytat, keç atsam kündüzdü kütpey etelem, taң atsa keçti kütpey etelem, balkim bugün ötüp ketem dep dayım ölümge dayar edem deydi. Hurmatlı musulman bir tuğan, azır cuma namazga kelip, biröňüz uşu meçitte bir saatыңızды unutup koysoňuz, je bir telefon sotkaňızды unutup koysoňuz, kıjalat bolosuz. Kayra kelsem jayında eken. Bazarda bir arzubagan malыңыздын jibi kalıp ketse, barayınçı jayda turab eken dep kıjalat bolosuz. Tura emesmi? Adam ajal jetip ölgön kezde ömüründe hiç jetpegen eki çoң musibatga jetet eken. Balanı jogotuda hiç nerse emes eken. Atanı jogotuda hiç nerse. Ömürüňizde hiç tajribadan ötközbögen eki çoň musibatga jan bergen adam jetet eken. Birinçisi, sotkaňızdy je maldın jibini emes, je atıňızdy eger emes. Oňdan soldan 60 yıl, 70 yıl kıynalıp tapkan bardyk dünyany taştap ketet ekensiz. Ekinçisi andan da orak kıyınırak musibat eken, Allah'ın aslına barıp her birine жооп beret ekensiz. Hurmatlı musulman bir tuğanım, adam ölgön kezde bugün bizdin adamlar daim palança ötüptür, kança balası kalıptır, kança dünyası var eken, kança maşinesi var eken, kança zapravkası var eken, bazarda konteyneri bar eken, kança jeri var eken, kança gürüçe getele. Bala çakasın ölgöndü bizdin insanlar ölgön adamdın artından emne kalganını surayt eken. Kança farzanты var, kança neviresi var. Biroq perişteler özüden murda ahiretke emne jönöttü dep surayt eken. Perişteler bul ölböstön murda ahiretke emne hayır ihsan kıldı dep surayt eken. Hurmatlı musulman bir tuğan suraylıçı. Meni menen siz ahiret üçün emne kıldık. Men oylayım inşallah meni uğup jatkan bir tuğanlarım köp nerseler kıldıňar. Biroq söz esini tabat, ahiret üçün eş nerse kıl elekter de var. Hurmatlı musulman bir tuğan, periştelerim ne deytken? Özünün murda ahiretke ne kıldı deytken? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul dünyadan ötkönde bizge ekite vaiz, ekite nasihatçı taştap ketiptir. Eki ulu nasihatçı var eken. Anın biri Kur'an-ı Kerim. Kur'an Allah Taala'nın bizin eki dünya baktılı bolu üçün jönötülgön kitabı. Kur'an'da okuyan kezde jönökeyle okup koybostan Rabbim Allah Taala maga emne deydi?
La taqrabu zina. Zinaga жақын барбагыла. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Бұл ең чоң күнөө, қандай жаман жол, қараңғы жол. Құран-ы Кәрим Аллах Тааланың бізге жөнөткөн қияматқа чейин насаатчысы екен. Екінші, Аллах Таала пайғамбар өткөндөн кийин бізге калтырган ең чоң насаатчы бұл оқылбай тұрған, көз менен көрө тұрған, күбө боло тұрған өлім екен. Қанчаның өлімін көріп атабыз, қанша өлік ұзатып атабыз, қаншаның жууганы кирип атабыз, қаншаны мүрзөгө апарып ұзатып атабыз. Сабак алдық, урматтуу мусулман бир тууган. Бирок тилекке каршы biz ölümdü körgön menen körmökсөн bolobuz. Уккан менен укпагандай адам болобуз. Эмне үчүн? Ölüm келет, хак дейбиз. Бирок мага эмес алы дейбиз. Ал мага келбейт, паланчага келет, кошунага келет, чоң атама келет. Ал мага эрте дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ар бир минутта, балким ар көз ирмегинде дүйнөдө бирөө өтүп атат. Бирок biz Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде мындай: "Кафа бил маути ваизан." Ваз насаат угам деген адамга, мага шу үлгү болсун, сабак болсун деген адамга өлүм жетишерлүү дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, өлүмдөн да каттуураак бир сабак көрдүңүзбү? Бирге өскөн досуңуз, кудаңыз, тагаңыз Давуд алейхиссалам өтө кызганган пайгамбар экен. Өзүнүн короосуна эч бир чочун бирөөдү киргизбейт экен. Давуд пайгамбарды билесиздер, темирди камырдай жуурган пайгамбар болгон. Бир күнү үйүнө кирсе, бир чочун бегена бирөө жүрөт. Аксакал, нурдуу жүздүү, келип кайдан кирдиң? Эмне үчүн кирдиң мен жокто дейт. Келген адам: "Биз байлыгына, бийлигине, пайгамбарлыгына карабайбыз, баарына келебиз" дейт. Күнү суу бүткөндө баарына келебиз дейт. Темириңе де дарбайбыз дейт. Анда Давуд алейхиссалам билип калат да, Малакул Маут, жан алуучу периште экенин билип: "Зияратка келдиңизби? Же жан алганы келдиңизби?" дейт. "Биз зияратка келбейбиз" дейт. "Биз жаныңызды алганы келдик" дейт. Давуд алейхиссалам: "Мага хабар берип койсоң болбойбу? Бир аз даярдык көрсөм болбойбу?" "Хабар бердик сага" дейт. "Кайсы хабар?" "Атаңыз каякта" дейт. "Атам өткөн." "Паланчы досуң каякта?" "Өткөн." "Паланчы коштон каякта?" "Өткөн." "Ошо сага хабар болот" дейт. "Ошону сабак албадыңбы" дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул чындык бүгүн биз унутуп койгонбуз бул чындыкты. Күнүгө көрөбүз, бирок көңүл бурбайбыз. Эгер биз азыр урматтуу мусулман бир тууган, ар бириңиз бир паракчаны алып, кечинде уйкудан мурда барыңдагын колуңузга ручка алып, паланчы чоң атам өткөн, паланчы чоң энем өткөн, паланчы тайнем өткөн, тайтам өткөн, өзүңүзгө жакын тааныган адамдардын өткөндөрдүн атын жазып баштасаңыз, бир парак эмес, бир тетрадь жетишпейт, бир китеп жетишпейт. Ошончо адам өткөн болсо, сени менен мен өтпөй калабызбы? Урматтуу мусулман бир тууган, ойлонуп көрөлү. Канчалаган адамдарды узаттык. Ölüm көз ирмегиден да жакыныраак экен. Же сиз менден алыс дейсизби? Ким кол көтөрсүнчү? Ölüm менден алыс, мага келбейт деген барбы? Ким менден ölüm алыс деп айта алат? Ар бир инсанга, ар бирибизге ölüm кан тамырыбыздан да жакыныраак. Wa ma amru sa'a illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Nahl surесинин 77 аятта Аллах: "Wa ma amru sa'a" Kıyamattın jakındığı bir köz irmegince, balkim andan da jakыныраак дейт. وَمَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ Kim ölse, anın kıyamatı boldu. Ölgen adamın kıyamatı boldu, anın namay amaldары жабылды. Урматтуу мусулман бир тууган, жаныңызда отурган нурдуу аксакал, жаныңда отурган кычыраган жигит, жаныңда отурган кычыраган мансаптуу, малдуу, машинелүү жигиттер, бир жаныңа бир карап кой. Ölüm kelgen кезде, урматтуу мусулман бир тууган, ал жанагы согуп турган 1 жылда 42 миллион жолу соккон жүрөгүң токтоп калат. Дакылдап соккон, дакыйка деген сөз, минут сайын согуп турган, ал токтоду. Жанагы сулуу жигит сулуулугун жоготту. 3 күндөн кийин 50 жыл бир балышка баш койгон, аялың да сасыгандан жаныңа келбей коет. Балдарың да келбей коет.
Uğup turgan kulağın uqpaydı, körüp turgan közün körбөйт. Emне boldu? Урматтуу мусулман bir туган, ölüm деген нерсе ушундай экен. Андан кийин Leylek boyunca kırgızsam, palançı ötüptür, Xuda rahmat kılsın. Palançı ötüptür degen büttü degen söz. Anın namay amalı javıldı degen söz. Başka namazı yok, orozası yok, zeketi yok, hacı yok, davat kılısı yok, ügüt nasatı yok degen söz. Anın Allah Taala'nın asına bara turgan bardık amalı toktody degen söz. Jaşoodogу mümkünçülükten faydalanayın deysiz go. Al faydalanın mümkünçülük kalgan yok. Urmatlı Müslüman bir tuğan, ölüm kelgen kezde her bir adam ümit kılat eken. Dağı bir ay yaşap kalsam, dağı bir yıl yaşasam, bir cuma yaşasam, bir gün yaşasam, bir saat bolsa, bir tövbe kılsam, istiğfar etsem, bir sacda kılsam dep. Biroq urmatlı Müslüman bir tuğan, Attingay Allah'a bir tövbe kılsam deybiz. Biroq mümkünçülük bolobu. Ana Allah Taala bizge hiç kimimizge bunday mümkünçülüktü berbeyt. Munafikun suresi. Jaratkan Allah Tebarek ve Teala bunday deyt. Ya eyyühellezine amanu la tulhikum amvalukum ve la auladukum an zikrillah. O iman keltirgen bendeler, malı mülküngör, bala çakkaňar Allah'ını estewden selerdi tosup koybosun. Ve men yef'al zalika fe ulaika humul khasirun. Kim malı mülkünü bala çakası menen alek bolup Allah'ını unutsa, al jaşoodan utkuzgan bolat. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلَنْ يَأْتِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. Silerden bir öňürge ölüm kelbesden murda, Allah bergen nerseni Allah'ın razılık yoluna işletip kalgıla. Ölüm kelgen kezde فَيَقُولُ رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقْ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ajal kelgen kezde, ya Rabbim biraz yaşao versen, Kuday özün yolunda bir sadaka kılsam, kayrımdılık kılsam. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Bir bendenin acalı kelgen kezde Allah hiç keçiktirmeyt. Wallahu habirun bima ta'malun. Allah silerden barın ardın işinlerden habardar deydi. Ölüm kelgen kezde benden ümitine eken, Allah'ım biraz keçiktirsen bir kayrımdılık kılıp kalsam, sadaka kılıp kalsam, zekatimdi berip kalsam deydi. İnne acalallahi iza ja'a la yuakhkhar. Allah'ın acalı kelgen kezde al keçiktirilmeyt. Law kuntum ta'lamun. Kanemi bunu bilseňer deydi. وَلِكُلِّ ummetin acel. Her bir eldin acalı var. فَاِذَا جَاءَ acaluhum. Kaçan al kavmdun eldin acalı kelse la yestahiruna sa'aten ve la yestakdimun. Bir közirmemçe de keçiktirilmeyce aldın da alınbayt. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Günümüz sanalı. Balkim közirmeginçe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aksiru zikra hazimil lezzat. Bul dünyanın cırgalçılığın, bul dünyanın şirindigin unutturucu ölümde unutpağıla deydi. Bul dünyanın cırgalın unutturucu ölümde unutpağıla deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğan, bir padişah, danışman padişah eken, vazirlerine gelip bir alımda alıp gel deydi. Alım mağa bir nasihat kılsın deydi. İlgergi padişahlar, münafıklar, ekicüdüler demez, alımdardın nasihatını ogat eken. Bir alımda alıp gelken mağa bir nasihat kılsın deydi. Alım kelette padişaha mınday deydi. İ'lem inneke lest avvalul halife yamut. Bilip koygun deydi. Sen birinci öyle turgan padişah emessin deydi. Senden burada kançalagan padişahlar ölüp ketken. Lev lem yamut qableke ma vasalat ileyk. Eğer senden burada padişahlar ölmese, sen bugün padişahlığa jetpeydilen deydi. Senden burada kança padişahlar öldü, olordun orduna sen kelgensin deydi. Dağı ve leysa beyneke ve beyne Adem illa bun meyyit. Emi seni menen adam atanın ortasında kançalagan ataların ötken deydi. Adam atadan beri senin aranda kança atalar ölüp ketken deydi. Eğer oşonça ata ölgen bolsa sen ölbeysin mi deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip bunday deydi. Peygamber'e bir salavat. Cebrail perişte Peygamber'e kelip bunday deydi. Ya Muhammed ahbib men şi't fe inneke mufariquh. Ey Muhammed, kalağanыңda жақшы kör. Oң жағыңды жақшы көресің бі, солды артыңдағыны fe inneke mufariquh, bir gün andan ajıraysın. Wa'lem wa'mal ma şi't. Kalağan amalыңды kıl. Fe inneke mecziyun bih. Amalına jarasa cezasın je sıylığını alasın. Wa iş ma şi't. Kalağanday jaşagın. Fe inneke meyyit, bir gün sen ölüçüsün dedi. Wa'lem enne şerefel mu'min
qiyamuhu bil-leyl. Bilip koygun imandudun şarapattuluğu, imandudun sıyurmatı, imandudun azizi tünkü namazda deydi. Kiygen kiyimizde, mingen maşinede emes eken. İmandudun sıymıktana turgan nersen bolsa, tünkü namazın var mı? Hazreti Umar kış gelgen kezde, koş geldin tünü uzun, tahajjudga turup qiyamul layl okuy turgan kış. Kündüzü kıska oroza karmaganga kış koş geldin deyit eken. Wa izzuhu istignahu anin nas. Har bir adamdın aziz bolusu özüne okşagan çiğketten bolgan bendege muhtaç bolup ogondukta eken. Muhtaçlığımız kimge bolsun? Allah'a bolsun. Hurmatlı Müslüman bir tuğan kalasan 40 yıl yaşa, 50 yıl, 60 yıl, 100 yıl. Nuh paygambar 950 yıl ügüt nasa davat kılıp yaşadı. Nuh paygambar 1000 yıl yaşadı. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan Nuh aleyhisselamga malakil maut kelip, ey ömürü uzun bolgan Nuh, 1000 yıl yaşadın. 1000 yıl yaşadı maga sıfatla berçi kanday eken dese, 1000 yıldık ömür deyit, iki eşikli uygu okşoç eken deyit. Bir eşiginden kirip, ikincisinden çıkıp kettim deyit. Salih paygambardın ümmeti 250 yıl yaşaçı eken. Ya Rabbim menin ümmetim şunçalık kıska ömür be 250 deyit, kıska deyit. Allah Taala ey Salih senden kiyinki kele turgan paygambardın ümmeti bolat 60 menen 70'in arasında yaşayt deyit. Al biz anda Salih aleyhisselam aytıptır. Eger men oşo Muhammad'ın ümmeti bolgonumda kabristandın eşiği var büyüğünü kurmakmın dep. Hurmatlı Müslüman bir tuğan 60 yılda 50 60 70 yıllık ömrümüzü tek ötközböylü. Allah'dan korkup Allah yolunda ibadat kılıp Kudayga kulçuluk kılıp ötüğünü Allah nasip etsin. Ölüm kelgen kezde Allah Kur'an'da aytat: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Keennehum yevme yarawnaha lem yelbasu illa aşiyeten aw duhaha." Ölüm kelgen kezde alar bir keçe kündüz yaşaganday bolup kalat. Bunday oyloňyda hazır oturgan aksakal ötközgön ömrünü bir elestetse, bir közün beginde elestetip koyat. Köz yumganday ötüp ketet ömür. Bul dünya çındık hurmatlı Müslüman bir tuğan. Bir padişalardan birisi öte koz üy salıptır. Saraydı şunday altından, kümüşten, bardık kımbat taşlardan salıp, markanı oyaka basıp, biyaka basıp, adamları çakırıp, toy verip, alımlardan sorap, danışmanlardan sorap, kemçiligi var mı körgüleçi kemçiligin oňdoýyn dep. Bir alım kelip aytıptır, padişam men bir kemçilik taptım deptir. Ayt, baylığım var, biligim var, an oňdoýyn deptir. An oňdoy albaysın deptir. Kantıp baylığım bolsa, biligim bolsa, aytgın kemçiligin oňdoýym deptir. Bul üýden bir gün tawut menen çıgasın kayra kelbeysin oşo kemçiligi deptir. Hani hiç kim oňdoy albay turmatdy musulman bir tuğanım. Bir salih bendelerden birisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin köýebalary Hazreti Ali'nin zamanında birisi üy satıp alıptır. Üyüne markanıp, süyünüp, biraz ahiretten kapilette kalıp, algan üyümdün dokumentin, daverinisini Hazreti Ali özü jası bersin, hiç kim talaşa albasın, jetti puştuma kala turgan bolsun degende maksatda Hazreti Ali'ge gelip ya Emiril Müminin, üy satıp aldım, üydün kagazın öz koluňuz menen жазып beriň depdir. Hazreti Ali kagazda alıp turup müntüp жазıptır. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ishtara meyyitun minel meyyiti daran. Bir öle turgan bende, ikinci öle turgandan bir ölük ikinci ölükten üy alıptır. Koro. Darun fi belatil gafilin. Al koro üy gafilder degen şaharda deptir. Gafil degen Allah'ın zikrini unutkan, kapilette yaşagan şahar deptir. Köçesinin adı Sikketül Muznibin, günökör insanlar köçesi deptir. Köçenin adı ne eken? Günökörler köçesi. Gafilder şaharı, günökörler köçesi. Laha arba'ata hudud, al Koran'ın 4 çegerası var. Al haddul evvel, birinci çegerası yentahilel maut, ölüm menen tügeyt deptir. Ve haddus sani ilal kabr, ikinci çegerası mürzöge çeyin barat deptir. Ve salis ilal hisab, üçüncüsü Allah Teala'nın aslında hesap menen tügeyt. Ve rabi imme ilal cenne ve imme Törtüncü çegerası cebe eşki alıp barat, adaldan tapkan bolsa, urluk men aram bolsa dozak barat dep koluga katım aytıp koytur mana.
үйіңдің документі деп. Оқыса, паланчы ғафилетте Алланы ұнытқан шаарда күнөкөрлөр көчөсүндө үй сатып алыптыр. Үйдүн 4 границасы, биринчи чегарасы өлүм менен түгөйт, экинчиси мүрзөдө түгөйт, үчүнчүсү эсеп берүүдө түгөйт, төртүнчүсү же дозокко же бейишке алып баруу менен түгөйт деп. Амирил Муминин бул окугандан кийин акыретте эстеп коркуп, сизди жана ушул жерде отургандарды күбө кылам, бул кора бүгүндөн баштап Аллах жолунда бердим. Кудайдын ыраазылыгы үчүн медресе кыласызбы, мечит кыласызбы, хайриясан кыласызбы, бердим деп таштап кетиптир. Урматтуу мусулман бир тууган, менин да үйүмдүн, сиздин да үйүңүздүн, короңуздун 4 эле чегарасы бар. Бул биринчиси эмне менен бүтөт экен? Өлүм менен, кабыр менен, эсеп менен, же дозокко же бейишке. Сулайман ибн Абдул-Малик деген падыша. Сулайман ибн Абдул-Малик деген падышам түп келип күзгө көрүнөт экен. Күзгө көрүнсө өзү кычыраган, жүздөрүнөн нур келген падыша, заргерлерди кийген падыша, өзүнү карап, ана маликул фата, жаш кезимден бийликке жеткен падышамын. Кандай сулуулугум, Кудайым көрттү да берген, бартты да берген деп сүйүнүп турса, аркасында кызматкер кыз карап турган экен. Данышман, Кудайдан корккон кыз айтат: "Кандай жакшы болмок, эгер ушул сулуулугуң, ушул падышалыгың түбөлүк болгондо" дейт. Бирок бул түбөлүк эмес дейт. Бүгүн бетиңе да тырыш түшөт, көзүң да жакшы көрбөй калат, белиң да бекчейет. Кийин Курандагы аят окуйт: "Куллу нафсин заиқатул маут." Ар бир нафс өлүмдүн даамын бир күн тартат деп. Урматтуу мусулман бир тууган, Куллу нафсин заиқатул маут Куран-ы Каримде 3 жерде келген. Ар бир нафс, ар бир жан өлүмдүн даамын тартат. Жан берүүдүн да даамы бар экен. Жаныбарга каза бар дейт. Ал-Малик вал-Хулафа вал-Узама. Падышалар, халифалар, улуулар, данышмандар, коммунисттер, же байлар, кудайсыздар, атеисттер бардыгы өттү. Билбеймин эми Испаниянын жакын мазары кайсы. Мисалы Бишкекте Аларча деген мүрзө бар. Чоңдор, данышмандар, элдин каймагыбыз деген инсандар коюлат. Барчы. Кимисин кимисинен ажырата аласың. Минха халакнакум ва фиха нуидукум ва минха нухриджукум таратан ухра. Топурактан силерди жараттык, кайра топуракка алабыз, топурактан кайра чыгасыңар дейт. Төрөлгөндө бардыгыбыз болгону 60 сантиметр 3 карыш жерге муктажбыз. Өлгөндө 2 метр жерге муктажбыз. Андан башкасы баары кала турган нерсе. Урматтуу мусулман бир тууган, жакын мүрзөгө барып карачы. Кимиси бай эде, кимиси камбагал эде. Кимисинин байлыгы бар эде, кимисинин бийлиги бар эде. Кимиси Кудайдан коркуп сажда кылат эле, кимиси парт белети менен мактанат эле. Баарыбыздын бара турган жерибиз бир. Урматтуу мусулман бир тууган, же бирантаңыз көрдүңүзбү? Бирөөдү мүрзөгө коюп жаткан кезде жанында сандыкчанын ичинде алтын күмүшү менен, же парт билети менен, же удостоверениясы менен, же башкасы менен кошо көмгөндү көрдүңүзбү? Же бирантасын балдары атамдын банковый картели Мункар ва Накирге пара берет деп ойлодубу? Урматтуу мусулман, андай маселе жок. Кимиңиз көрдүңүз? Өлгөндөн кийин койнуна катып жүргөн, мойнуна асылып жүргөн күлүштөр ошол жерде кала берет. Төрөлгөн бала колун жумуп төрөлөт экен. Келгенде эле бардык дүйнөнү алам дегендей. Туу өлгөндө баары колун ачып кетет экен, эч нерсе албадым деп. Урматтуу мусулман бир тууган, төрөлгөнүбүздү айлана чөйрөдө баары сүйүнүп, бир-биринче сүйүнчүлөр, паланчыга уулду болол, паланчы кыздуу болду деп күлүшөт, сүйүнөт. Бир гана төрөлгөн сен ыйлап төрөлөсүң. 60 жыл жашайсыңбы, 50 жыл, 40 жылбы, 30 жылбы, же 70би? Ыйлап төрөлдүң, шундай жакшы жашагын, Алланы разы кыл, ата-энеңди разы кыл, эли жерге кызмат кыл. Өлгөнүңдө адамдар ыйлап калсын, сен күлүп кеткин. Ыйлап келип, ыйлап кетпегин. Аттың, ай молдолор айткан өлүм чын экен. Бир сажда кылбаппын, бир Аллах дебеппин, бир зикир кылбаппын деп туулганда да ыйлап, өлгөндө да ыйлап кетпегин. Өлүм, урматтуу мусулман бир тууган, байга да кембагалга да бир. Өлүм келген кезде эч кимдин байлыгына, эч кимдин бийлигине, эч кимдин машинесине, жашаган үйүнө карабайт. Канчалаган падышалар кайда?
Kannazul kunuza fema baqina wala baqu. Kançalagan dünyayı ciydi, alar da kalmadı, dünyası da kalmadı. Ammarul kusur, çoğ saraylardı kurdu. Ve şeyd ma şeyd kança kalasan, etaj kılgın, başka kılgın. Famasiruke ila hazil kubur. Bara turgan jerin janagile mürze. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala mınday deydi. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Жалgız geldiңер. Birinci jaralganыңarda yok. Jılangaç kelgensin bu dünyaya. Jılangaç ketesin. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Allah Kur'an'da aytadi. Sizlerge bergen nerseni artыңarga taşladыңар deydi. Adam kerek emes nerseni artıga taşlaydı. Bu dünya kerek bolbogon üçün artыбызга taşlap ketet ekenbiz. An'am suresi 94. ayet. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا. Bugün jalgız geldiңер. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Jaralganыңar siyaktуу jılangaç. وَتَرَكْتُمْ taşladыңар. مَا خَوَّلْنَاكُمْ sizlerdi halifa kılıp wagtılуу sizlerge bergen nerseni artыңarga taşladыңар deydi. Artıga taşlagan nerse al kerek emes nerseni barıp taşlap geldiңер deydi. Harun Raşid degen adletli padişah ötkön. Harun Raşid özü barıp bazardan kepinini satıp alıptır. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, kepindi barıp satıp alуу, kepindi dayardap koyuu da bul imandın bekemdүүлүgүn. Men maşineme salıp dayım kepinimdi alıp jüretlem. Kelinçegim koyçu, alıp koyçu deydi. Kepindi birge alıp jürүүдүн hiç emesi yok. Bul çındık. Xuda rahmatı menin atam 15 yıl murda özünün mürzösün kazıp, kirip jatıp, üstüge şifre koyup koydu ele. Görkövlerde kıynalbasın. Kuşul jerge meni koyasыңар dep. Kepindi alıp koyuu. Harun Raşid barıp özü kepini tandaydı eken. Kepindi alıp kelgenden keyin üyüne koyup mınday deydi. Ma agna anni maliye. Malım meni ölümden saktay almadı. Ölümden, acaldan kacetsiz kıl almadı. Padişah. Halaka anni sultaniye. Baylığım, biyligim ketti menden deydi. Al-Hakka suresindeki ayette okuydu. Ma agna anni maliye. Malım beni ölümden, acaldan saktay almaydı eken. Halaka anni sultaniye. Baylığım da ketti bugün. Biylik koldan ketti. Andan keyin kepinini alıp kelip öz anan can beredi. Bul ayette okup. Ma'mun degen balası padişah olgun Harun Raşid'ti mürzege alıp kelip kömet dağın koygondan keyin atasının mürzesinde duada mınday dep dua kılat. Ya men la yazulu mulku. Ey büyüligi, mülkü hiç kaçan ketmegen zat. İrham men kad zale mülkü. Baylığın büyüligin joğotkan atamdı keçirgin dep dua kılat. Ey padişahlığı hiç tükenbegen zat. Padişahlığın, baylığın, biyligin joğotkan atamdı öz rahmatın algın dep. Hasan el-Basri aksakaldarga kayrılat eken, çaldarga, aksakaldarga mınday deyt eken meşitke kelip. O aksakaldar, egin tigin, gürüç, buday, arpa pişkanda ne olat dese? Pişkandan keyin ne kılabız? Orup alabız da. Pişip dayar bolgondan keyin oruğu var. Tüşümdü teriği var, jıynoğu var. Keyin jaştarga karayt eken, o jaştar. Hasan el-Basri. Jaştar. Gürüç egin tigin pişbastan sel alıp ketkenin, je bir apatga jok bolup ketkenini körgön emessiңерби deyt eken. Түшүнүктүү da ya. Kançalagan apattar egin tigin pişbastan da jok kılıp bolup ketet eken. Ушундай урматтуу мусулман bir tuğan жашоо ушундай кыска экен. Бул өлүмдөн эч ким кутулуусу мүмкүн эмес. Namazdın vaxtı жақындап қалды mı? Бар, Hurmatlı Müslüman bir tuğan bana akırkı zamanda kokus ölümleri köp görüp kaldı. Kokusu, falançım ne olup dur? Jüregi toktop kaldı. İnfak olup dur. Başka olup dur. Ölümdün kokusu ölümleri öte köp. Falançı avariya olup dur. Falançı tamdan düşüp dur. Falançı anday olup dur. Kançalagan okuyalar menen. Falançı samolyotta, falançı poyizda, falançı maşinede, falançı saparda. Hurmatlı Müslüman, keyde jönököyle öz kadam menen basıp jarat.
Kokус ölümдөр var. Je jok bu? Ölümdün kelүүsüge şek jok. Kançalık hareket kılbagın amdan kaça albaysın. Allah Kur'an'da mınday deydi. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Kul meta'ud dünya qalil. Aytqın ey Muhammed. Bul dünyanın jırgalçılığı öte az nerse. Vel ahiretu hayrun limen ittaqa. Kudaydan korkonlar üçün ahiret en jakşı. Ve la tuzlamuna fatila. Fatil dep hurma jegensizler ha? Hurmany jegende hurmanın sögüde içine piyazın kavuğu okşagan eme var. Oşonu Arapça fatil deydi. Allah oşo fatilçe de zulüm kılbaydı bendege deydi. Piyazdın en juka kavuğu var. Oşonçolukta Allah zulüm kılbaydı eken. Kul innel mevtellezî tefirrûne minuh fe innehu mulâkîkum. Cuma suresi 8. ayet. Aytqın ey Muhammed. Kul ümmetin ayt. İnnel mevtellezî tefirrûne minuh. Sizler kaçkan ölüm, saktanıp, ölümden kork kaçasınlar. Kayda kaçmağın al ölüm seni tavat, seni jolukturat. Kul meta'ud dünya qalil. Aytqın, bul dünyanın jırgalçılığı öte az. Ahiret Allah'dan korkonlar üçün en jakşırak. Allah bir kıpınça da zulüm kılbaydı. Aynama takunu yudrikumul maut. Kaysi jerde bolbagın ölüm seni tavat. Walaw kuntum fi burucin muşeyyede. Buruç dep çoğ Burjul Halifa dep koyet. Emirattagı 860 metrlik büyük burç. Kançalık etajat kavat tüzülgen jerde jaşınsaң da ölüm seni tavat. Urmatly musulman bir tuğan Sulayman aleyhisselam bir gün özünün vazirleri menen şunda çoğuluşta otursa, Malakul Maut gelip Sulayman aleyhisselamның vazirinin yüzüne tigilip qaraptır. Sulayman aleyhisselamның vazirine tigilip qarasa, vaziri korkup ketip, ya Nabiyallah, ey paygambar, bu kim dese, bu Malakul Maut can aluvchi Azrail perişte deptir. Maga başkaça qaradı, korkup atam. Bunun maga köz qaraşı başkaça oldu. Ya Sulayman, Allah Teala'dan suranıp dua kılgın, men başka jerge kaçayım, bunu körgen jerde otura albayım deydi. Bu Palestina'nın aylanasında bolgan okuya eken. Men dua kılsam kaçsang ölümden kaçalasın mı deydi. Emne olmasın, men sizden suranam dua kılın, Allah kudreti menen meni bul jerden alsap ketsin deydi, korkup atam deydi. Sulayman aleyhisselam jaratkanга jalbar dua kılsa, vazirini şamal alıp Hindistan'a kap gelipti. Hindistan'da tüsse Malakul Maut ошол jerde kütüp duruptur. Canını alıptır. Keyin kayra Sulayman aleyhisselamның çoğuluşuna Malakul Maut kelse, menin vazirim emneçe bu başkaça qaradың deydi. Men taң kalıp qaraganym deydi, Allah Taala munun uşul saatta, uşul sekundda canın Hindistan'da alasın dediler. Kelsem sizin canınızda oturgan eken. Biroq men Kudayдын buyruğunu atkarayın dep, ne olsa bolsun dep, Hindistan'a barsam arkamdan jeti bardı deydi. Urmatly musulman bir tuğan ölümden hiç kim kaçıp kutulbaydı. Ajal kelgen kezde andan hiç kaçan kutulbaydı. Men degen vraçtar, tavuptar, darıgerler de kutkara albaydı. Asmandan kelgen buyruğa jer betinde hiç kimden kudreti jetpeydi. Ölüm şeksiz barыбыздын başımızda var. Biroq tileke karşı bul hakikatty oylagыбыз kelbeydi. Köp oylabayбыз. Urmatly musulman bir tuğan keche misalı Molla Turdali ötüptür dedi, Xuda rahmat kılsın. Samarkand'da. Falan jerde palançı damlı ötüptür, palançı aksakal ötüptür, palançı koyçu ötüptür, palançı ötüptür deydi. Uğup atabız ha? Bir gün Abdüşkür damla ötüptür degen sözdü ugasыңар. Bir gün palançı ötüptür degen ugasыңар. Barыбызda ушундай болот. Андай бул чындык, акыйкат бул. Бирок ошол күнгө эмне даярдадык? Ошого даярбызбы? Allah биздин эмнебизди сурайт. Malakul Maut, Munkar ve Nakir sizden para albaydı. Kayda işledin, kaysa mansabın var, kança balan var, kança bilin var an surabaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet el kayyisu men dana nefseh ve amila lima ba'del maut. En akıllı adam deydi. En akıllı adam men dana nefseh. Özü göze esep bergende. Günüge keçinde kelip bazarda kança payda gördüm, kança tavar aldım diye eseptegen siyahtı. Bugün ömrümde Allah'ın razılığı için ne kıldım?
Ahiretke emne kıldım? Bir şerikteş menen sowda kılasız. Je koyçu kelgende malыңızды sanap alasız. Oşol siyaktуу özüңüzgө atчет бердиңизби? Эң danışman akıldı adam erteң amaldары tarazıga түшпөстөн özü amalını tarazıga salat. Allah anan esep albastан murda özüne özü esep bergen adam эң akıldı adam deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den akıldıulardın akıldıusu, danışmandın danışmanı kim dese akçası köp degen jok. Baylığı köp, biyligi köp degen jok. Je mandatка жеткени degen jok. Urmattımız Peygamber aytты, эң akıldı danışman ölümdü köp estegen adam dedi. Ölümdü köp oylop estegen adam dedi. Urmatlı Müslüman bir tuğan Ali ibn Abi Talib, Allah Teala andan razı olsun, kündördün birinde dostor ikisi Hazreti Ali namazda turup iylep atat. Sakalından karmap atır özünü. Ya dünya gurri gayri. Dünya menden başkan azgır deydi. Hazreti Ali, dünya menden başkan azgırgın, menden başkan aldagın. Kat tallaqtuki salasan ve la rac'ata fiha. Seni üç talak kılganmın. Kayra albayman deydi. Dünya menden başkan azgırgın. Umruka kasir. Senin ömrün kıska deydi. Ve ayşika hakir. Senin arkandan yaşao deydi. Korduk deydi. Sağa kulduk deydi. Ve mata'aka kalil. Paydan az deydi. Ah min kıllati zad. Oy ahiretke azığım az deydi. Ahiretke bara turgan amalım az deydi. Ve bu'du safar. Safar öte alыс deydi. Ve vahşatu tariq. Jol öte korkunuştu deydi. Mürze korkunuştu. Allah'ın aslında turu korkunuştu. Haşırkı korkunuştu. Kıl köprüden ötü korkunuştu. Hazreti Ali Peygamber suyunçilegen. Sen beyişke kiresin dep 10 suyunçilegen sahabanın birösü. Hazreti Ali ne deydi? Dünya menden başkan azgırgın. Senin ömrün kıska, paydan az. Sağa kul bolup öte korduk deydi. Allah Teala keremetli Kur'an'da mınday dedi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve tezavvadu fe inne hayra zadi takva. Azık algıla ahiret için. Azıktın en jakşı takva eken. Urmatlı Müslüman bir tuğan, takva degen nerse al jupunu kiyingendikte, je öte kıynalıp yaşagandыкta emes. Takva Peygamber takva hahuna, takva bul jerde dep Peygamber jürögüne işaret kılat. Hazreti Ali takvani aytat, hiya havf minel celil. Ulu Allah'dan korku. Vel amelu bit tenzil. Allah düşürgen Kur'an'a amal kılu. Vel rida bil qalil. Allah bergen az bolsa da oşoga razı bolu. Vel isti'dadu li yevmir rahil. Köçe turgan күнгө daярдануу deydi. Takva ne eken? Kudaydan korku, Kudaydın şariatına amal kılu, Kudaydın bergenine razı bolu, Kudaydın astına bara turgan күнгө daярдануу takva uşul eken. Takva dagı men sizlerge azыр zamanawi til menen oңой үйrөтө turgan bolsam, urmatlı Müslüman bir tuğan, mana leylekке kele жаткан кезде жакшы асфальт түгөш менен машинеңерди жакшы када ойуну сындырып албайын, дөңгөлөгү жарылып калбасын деп жол тандайсыз. Туурабы? Жашооңда када ой үчүн эмес, ахиретте Аллахтын каарына калбайын деп жашооңдо жол тандап, күнөөлөрдөн качып, Алла разы болгон жерге барып, казинодон качып, мечитке келип, кумар болгон жерден качып, зикир болгон жерге келип, юбилей отуруштарга, вечерлерге эмес, дават болгон жерге барып, дарс болгон жерге барып отурган ошол таква. Такванын эң кыскасы, Аллах сүйгөн жерде сизди табат, Алланын каары наалаты болгон жерде сиз жоксуз, ошол таквадар. Урматтуу мусулман бир туган, жараткан Аллах Таала баарыбызга таквадар болууду насип этсин. Урматтуу мусулман бир туган, Кудайым буйрса, акыркы бир 15 мүнөт аракет кылайын. Бүгүнкү жума баянында жараткан Аллах Табарак ва Тааланын 4 уадасы. У'уд арбаа ар-раббанiyya. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizge bergen uada 4 uada var ekan. Rabbimiz jaratuvchi Allah bizge bergen uada 4 ekan. Birinchisi Ud'uni astajib lakum. Dua kılgıla duаңарды kabul kılam deydi. Menin atam, bul жерде аксакалдардын аталары, babalarыңыздар, чоң аталарыбыз бул күнгө жетейин деп жай намазын астагы жерди ылай кылып ыйладылар. Кудайым, бизге бир эркиндик келсе, бемалал намаз окусак, жума намазга лел наватка түшпөстөн өзүбүздүн испанада окусак. Бемалал балдарыбызга Кур'ан үйрөтсөк, dinimizde erkin жашасак, Кудайсыздык
Zulümden kutulsak dep iyileştiler. Dualarını Allah Taala mustajab kılıp kabul aldı. Allah aytat uduuni astajib lakum. Dua kılgıla, duaňardy kabul kılam deydi. Biz kede oturup al dua kılas. Allah'ım maga bir şu şal ekkinge bir yer berilse dep. Ey Kudayım maga bir jakşınakay жылkı ber dep. Ey Kudayım bazardan maga bir jakşı dükön ber dep dua kılasız. Jaman emes, soray berin halal. Birok kede dua kılasız. Sizin kılagan duaňyz Allah Taalaga köterilet, Allah kabul kılıp kede sizge oşa konteynerdi, je şalı ege turgan жерdi, malı mülktü başkanı, je jakşınakay ömür joldoştu Allah duaňyzdy kabul kılıp beret. Dua kılas, Allah'ım maga jakşı bir uloo bergin dedin, ulooga jetpeseňiz, sizdin duaňyz bara jatkan kezde uloodan da jakşyrak sizge, sizdin balaňyzga, jakynыңызга, kızıňızga, ataňyzga, eneňizge kele turgan bir bala kırsıkty, janagy dua tosup, duaňyzdyn berekesi menen kaytyp ketet, any siz bilbeysiz. Maşineňden de jakşyrak, şal ege turgan жерden de jakşyrak, konteynerden de jakşyrak Allah Taala senin kızıňa je özüňe jete turgan bir balany kaytarıp berdi. Any bilbesden Kuday menin duamdy ukpady dep oturup bagyn. Kede Allah Taala'dan jalbaryp suraysın. Allah'ım bazardan bir orun bergin dedin. Senin duan köterildi. Allah orun da bergen jok. Birok bir bale kırsyk da bolbosa Allah bilүүчү zat bendeme bul dünyada emes, ahirette kelgeningde o bendem. Sen daim jalbaryp muну suradың, muну algın dep ahirette beyişte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in janıdan Abu Bakr Sıddık Hazreti Umar'a koşuna kılgan beyişten orundardı beret eken, jırgap kalasın oşo duaňyň berekesi menen. Dua kılgan adam hiç kaçan utkuzbayt eken. Duaň je oşol tilegiňe jetesin, je duaňyň berekesi menen senin jakynыңa, eliňe, jeriňe, bala çakaňa jete duran bir kırsyk kaytyp ketet eken, je bolbosam Allah ahirette duaňyň bardyk iwazyn kaytarıp beret eken. Oşonduktan dua kılganda hiç çektenbegile. Suray bergile. Allah dua kılbasak kardanar, gazamdanar. Biz dua kılalı. Jalbaraylı Allah Taala'dan. Hurmatly musulman bir tuğanım, Allah Taala uduuni astajib lakum, dua kılgıla duaňardy kabul kılam deydi. Balkim bizdin atalarыбыз, çoň atalarыбыз iýlap, Kuday men de özüňni Baytullaň boluň hajyga barsam, Kabany özüm menen közüm menen körsem, Kabany tawaf kılsam, arçan emes. Жаңы жылдamda emes. Men Baytullah'da aylansam dep dua kılıp, atalarыбыз baralybastan ötüp ketdi. Bugün biz alardın duasının berekesini körüp jetabız. Ekinci Allah Taala'nın bergen wadasy, hurmatly musulman bir tuğan, la in şakartum la azidannakum ve la in kafartum inna azabi lashadid. Eger şükür kılsaňar men bergen nimatlarga ziyada kılıp eselep beremin deydi. Bergen nersemdi berekeli kılıp köbeytip beremin deydi. Şükür kılıp hurmatly musulman bir tuğan, közdün şükürü var eken, kulaktın şükürü var eken. Közdün şükürü Allah'ın azabından korkup, rahmatını ümit kılıp ilagandık. Kulaktın zikri Allah'ın şükürü, Allah razı bolgan nerselerdi ukkandık. Tildin zikri Allah razı bolgan nerselerdi süylögöndük şükürü. Koldun şükürü, kolunda bar nerseni beçaraga, jetimlerge jardam kolundu uzatуу. Yürektün şükürü Allah bergen nersege razı bolуу. Denenin şükürü Allah deneňdi biге түшkün, uğurluk kılgın, birödün kanını tökkün, janını tökkün de bergen jok. Rükû kıl, sajda kıl, bul şükür bolot. Hurmatly musulman bir tuğan, şükür bir gana Hudaýyma şükür, til menen emes. Senin jasagan kıymıl hareketinden şükür boluş gerek. Oşo şükürlördün birösü hurmatly musulman bir tuğan, Allah wada kılat. Eger şükür kılsaňar, ziyada kılıp bereke kılıp berem deydi. Bugün biz şükür kıla turgan bir nerse bizdegi Kırgızstandagy din erkindigi. Din erkindigi. Kırgızstandın kayсы rayonuga barsam da men kede tamaşalap aytam. Balkim tamaşa çındıkka janaşa oşol rayondun imamı rayon boyunca kança namazxana var, kança meçit var aytıp bere albaydı. Sebep күнүгө bir jerde namazxana, bir jerde meçit başçılar açılıp atat. Hudaýyma şükür. Kırgızstanda kançalıgan medreseler, din okuu jaylar var. Huda rahmatı menin atam bir Kur'an-ı Kerim'di üýde bakkan 4 koyga almaştırıp bergende men okuyt dep. 4 koyga bir Kur'an alganbız. Bugün Kur'an kança? Birok kana okugandar kayda. Şükür kılışыбыз gerek hurmatly musulman bir tuğan. Bugün Kırgızstandagy din erkindigi hiç bir jerde jok. Agıýüzde da meçit. Murdagy parlamentine bu emes bolgan al jerde meçit. Mana hazır mega söz bergen Bakyt Aksuuluk jigit menin üniversitette orunbasarım. Oşo Agıýdögi 3-nji etajdagy meçitin imamı jumada barıp deputattарды koyup alıp vas kılar. Kudaydan kork kılar. Ak kızmat kılar.
Allah degile, ahiretті unutmagıla деген vazdарын kıladı. Урматтуу musulman bir tuğan, men 15 yıldan beri teleekran arkылуу meçitlerge çıkıp vaz kılıp atam. Özüm kağlagan sözdü aytıp jatam. Birөө kelip 10. addeldin baldarı, je bolbosa men SMB'dan keldim, je men hakimiyattan keldim, je men parlamenttin keldim. Onu aytpagın degen jok. Emnege sen araktarama dep jatasın degen sözdü aytkan jok. Men aytıp atam. Atıngö içpegile, araktan alыс bolgula. Arak hiç kimde iyilikке jetkizgen emes. Jetkizbeyt. Ata babamızdı içmegen nerse bul. Bul aram. Aramdıktın, bardık kılmıştın enesi bul. Ummul habais. En nacasattardın, aramdardın enesi araktan alыс bol. Araka kul bolbogun degen maseleni. Ak үйдө da, көк үйдө da bardık jerde aytma. Hiç kim kelip, андай debe degen sözde hiç kim ayta albayt, aytpayt. Бирок урматтуу musulman bir tuğan, men arak satkan düköndөрдү barıp talkalay albayım, buza albayımın. Arak zavodун bekite albayımın. Kıyamatta Allah Taala, o bendem, emne üçün sen bul arak düköndü talkalabadың деген сурооду мага бербейт. Бирок menden сурайт, emne üçün elge түшүндүрбөдүң, aramdığını aytpadың деген сурооду берет. Allah Kur'an'da la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah bir bendenin kudreti jetpegen nerseni Allah senden surabayt. Kudretin jetken nerseni surayt. Kudretin jetken nersege Allah Taala'nın ostunda жооп бересин. Eger balang imansız bolsa Allah surayt. Kızın imansız bolsa Allah surayt. Bирок урматтуу musulman bir tuğan, hiç birinden kıyamatta emne üçün Siriyaga barbadың, emne üçün çet mamleketke cihatga çıkpadың деген сурооду бербейт. Senin cihatың, senin birinci nafsың menen үй бүлөңдү. Bala çakаңды baktыңбы? Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in canıdan kıçıragan, kelbeti kelişken, jakşı kiyingen, jaş jigit ötüp baratıptır. Sahabalar karayttagın, ya Rasulullah deydi, bunu karang deydi, kıçıragan, kelbeti kelişken, küçke tolgan, palvan jigit eken deydi, mantip jirgönü deydi, Kuday yolunda jürse bolboybu deydi. Allah yolunda cihatga çıksa jakşı olmak demekçi. Dindi tarqatıp jürse jakşı olmak deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardın tüşünügün oңдоп mınday deydi. Siler körgөн bul jigit deydi. Uşu ketip jatkan jigit, eger үйdө oturgan karıgan atayın emdi bagayın dep jürse, bul Kudaydın yolunda deydi. Eger siler körgön bul ötüp bargan jigit deydi. Üydögü deydi, özünün baldарын, bagayın, okutayın, tarbiya kılayın dep jürse, bul Allah'ın yolunda deydi. Eger siler körgön jigit, özünün ömür joldoşun adal emgek menen bagayın, adal kiyinteyin, adal jedireyin dep jürse, bul Kudaydın yolunda deydi. Eger oşontup kiyinip alıp maşinesi menen, başkası menen, al kezde maşine jok, maşine menin sözüm. Eger bul jerde jürüşü, el körsün, koca körsün dep jürse, bul şeytanın yolunda deydi. Allah'ın yolu degen söz urmatlı musulman bir tuğan. Birinci üy bileözdü kamsız kılavuz. Ya eyyuhellezine amenu ku anfusakum ve ahlikum nara. O Allah'ın barlığına bildiğine iman keltirgen bendeler, özüңөрдү, nafsıңарды, üy bileöңөрдü dozoktan kutkargıla deydi. Kantıp, bala çakabızdı tarbiya kılıp, ayaldarыбызды, kızlarыбызды tarbiya kılıp. Sen birinci üyüңdü jirgatıp koydun bu. Tagaların, baykelerin, jengelerin namaz okudu. Men baya atçıvçındık bir kırgızça. Siriyada pişirip koyup bu sana. Üyüңdü jirgatıp koydun bu. Je leylekte jirgatıp koyduk bu. Siriyadagi maseleni jiyiştirip koyuş gerek o jaşlar. Bunu oylop da koyboş gerek. Biz birinci özümüzdün mekenibizge, üy bileöbüzge, bala çakabızga жооп беребиz. Kırgızstan degen meken, Kırgızstandın atуулдарынан başka hiç kim kuybayt. Kırgızstan degen bul kemede bardığız birgebiz. Bul çökse barız birge çökөbüz. Oşoндуктан biz birinci özümüzdün elibizge, jerbizge жооп беребиz. Çet mamleketke kıyın bolup çıga kalıp, urmatlı musulman bir tuğan bul nersedен öte alыс boluş gerek. Alыска barbaylı. Jakın alыс koşuna mamleketke karaylıçı. Jakın alыс koşunaga bir mınдай nazar taşlap körüңçü. Mo mikrofon arqılı Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu ulu, Allahu ulu, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah, hayya alel salah, namazga kelgile, hayya alel felah, kutuluğa kelgile dep. Mikrofondan azan aytalabı? Aytalbayt. Mana cuma bütkönden keyin Kırgızstan'ın en akırkı rayonu Leylek'in her bir ayıldarında, cuma okulgan meçitlerde, Kırgızstan boyunca Narında, Köl'de, Talas'ta, Batken'de cemaat 3 günlük taşkili var, 40 günlük cemaat var dep jarıya kılat, toptoluşup kete beredi. Kıyın bolsaң, erkek bolsaң, jigit bolsaң, o koşuna mamleketke barıp aytıp görçü, 3 yıl jogolup ketesin. 3 günge degin 3 yıl Kırgızstan'a kelbey kalasın. Allah alam kelesin mi kelbeysin mi? Şükür kılış gerek mi?
Alhamdulillah, Kudayıma şükür. Kırgızstandagı din erkinligi de eç жерде жок. Өткөндө өзүбүздүн журт башчыбыз да айтты го. Биз даватка ичемебиз жок. Уурулук кылба, жамандык кылба, улуу урмат кыл, кичүүнү зат кылсаң, мунун эмне жамандыгы бар? Биздин өзүбүздүн жолубуз бар. Бирок тилекке каршы өзүбүздөн чыккан кээ бир адам сүрөтүндө болгон карышкырлар, бузукулар, адам сүрөтүндө болгон шайтандар бар. Ошонун кесепети тийүүсү мүмкүн. Ошонун кесепети менен бул жолдор тосулуп калуусу мүмкүн. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, Кыргызстандагы дин эркиндиги, өзүбүздүн мекенди көздүн карегидей сакташ керек. Кээ бир улут бар, 30 миллион калкы бар, 60 миллион калкы бар. Өзүнүн желбиреткен желеги жок, мекени жок. Өзүнүн герби жок. Мен Паланстанданмын деп сыймыктанып айта албайт. Биз Кудайыма шүгүр, неге бизге эмне жетишпейт? Урматтуу мусулман бир тууган, бир данышмандын сөзүн окуп калдым, өтө таасирлүү сөз экен. Биз бүгүн сууда балыктай сүзүүнү үйрөндүк. Асманда куштай учууну үйрөндүк. Бирок эми бир нерсе калды дейт. Жер бетиде адамдай болуп жашашты үйрөнсөк дейт. Жок, мен уккандар баары жашайт, бирок адамдай болбой бирөөгө зыян жеткизген койнуда котур таштар бар да. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таалага көп шүгүр кылайлы. Ушундай эркин болгон бир мекенде жашайбыз. Эркин болгон бир мамлекетибиз бар, Кудайыма шүгүр. Урматтуу мусулман бир тууган, мени жалган десе аксакалдар айтсын. Биз кичине сайыздын убагында тарбия алып калдык. Аксакалдар айтсын, кээ бирлери атасынын жаназасына катыша албайт эле. Айт намазга бара албайт. Мени атам өзү Кудай рахматы жетелеп, Коконго барып, Ленинабадка барып, Наманганга барып жума окуп келет элек. Бүгүн Кудайыма шүгүр, Кыргызстан эмес, 15 республиканын ичинде бир гана Бухарада бир араб медресеси 2 жылда бир гана Кыргызстандан талаба кабыл алат. 2 жылда бир, жылын эмес. 2 жылда битте талаба кабыл алат. Азыр Кыргызстанда 70тен көп ислам окуу жайы бар. Дагы эмне жетишпейт бизге? Шүгүр кылышыбыз керек да. Анан кыйын болуп Кыргызстанды кыйраткансып Сирияга, Пирияга. Мен кече сурадым бул жердегилерден. Электен барсам бар дейт. Айынан айын сага эмне бар, балаңды жыргатып койдуңбу? Үй бүлөңдү тарбия кылып койдуңбу? Экинчи, Аллах Тааланын уадасы ла иншакартум ла азиданнакум, шүгүр кылсаңар зияда кылып, береке кылып берем дейт. Үчүнчүсү. Урматтуу мусулман бир тууган, ва ма кана Аллаху муаззибахум ва хум ястагфирун. Аллах бир коомду азап кылбайт, эгер ал коом истигфар айтса дейт. Астагфируллах, астагфируллах, кылган кемчилигимден Кудайым кечирсин деп истигфар айтып жашасак, Аллах азап калбайт экен. Төртүнчү, ва ма кана Аллаху муаззибухум ва анта фихим. Мухаммад, сен алар менен болсоң, Аллах аларды азап калбайт дейт. Пайгамбарыбыз өтүп кетти. Биз менен боло албайт, бирок пайгамбардын сүннөтү биз менен боло алат. Жашообузда, үйүбүздө, улуу менен болгон мамилебизде, бала чака менен, аял менен болгон мамилебизде, соодагы мамилебизде, эгер пайгамбар биз менен болсо, пайгамбардын көрсөткөн жолу, Аллах бизди азап калбайт. Урматтуу мусулман бир тууган, ыйык мечитке келдик, тизе бүктүк, алакан жайып дуа кылабыз. Амин. Насалука я Рабб ла тадалана фи хазал йомил азим замбан илла гафарт. Жараткан Аллахым, өзүңдөн жалбарып сураларым, ушул ыйык күндө бир да күнөө калтырбастан бардык күнөөлөрүбүздү кечиргин, кайгы капаларыбызды жоюп, кубанычка айландыргын, адашып жүргөн, туура эмес жүрдө жүргөн, туура эмес багытта жүргөн бенделерге Аллахым туура багыт бергин я Раббал аламин. Аллахым бизден дуа умут кылган ооруларга шифа бергин я Раббал аламин. Аллахым мусулмандардын санын көбөйткүн, кемейтпегин. Мусулмандарды сыйлуу кылгын, кор кылбагын я Раббал аламин. Аллахым иман менен өтүп кеткен устаздарды, ата бабаларыбызды иманга, исламга кызмат кылган, жана алакан жай бата кылган бул жамааттан дуа үмүт кылып өтүп кеткендерди өз рахматыңа алгын. Мүрзөлөрүн нурдуу жаткан жерин бейиштин бакчалардан бир бакча кылгын. Имандуу эркектердин, имандуу аялдардын, мусулман эркектердин, мусулман аялдардын күнөөсүн кечиргин. Аллахым баарыбызга жашоодо ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүү насип эткин. Арамды арам көрсөтүп, арамдан алыс кылгын я Раббал аламин. Аллахым жашоодо өзүң ыраазы болгон жол менен жашап, пайгамбар сыймыктана турган үммөттөрдөн болуп өтүү насип эткин я Раббал аламин. Аллахым бизге өлүм келбестен мурда тобо кылып насип эткин. Өлүм келген кезде ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах деп иман менен өтүү насип эткин. Өлүмдөн кийин пайгамбардын шафаатын насип кылып, Жаннатул Фирдавста ушул жамаат менен пайгамбардын айланасында бирге болуу насип эткин я Раббал аламин.
Allah'ım bul cemaatni özüңdün rahmatına tatıqdуу cemaattan kılgın. Cuma namazdan çıkıp ajragan kezde şeytandın azırgıdan, günölerden saktалган bendelerden kılgın ya Rabbel alemin. Bir rahmetike ya erhamer rahim.